Kao što su već napomenuli, mi se ovdje nalazimo na Obedskoj bari i konkretno naš udeo u ovom projektu jeste pre svega nabavka ovih bivalica. Možemo reći da je to ovo bilo interesantno, ajde kažemo neki izazov. Ovom prilikom smo osnovali gazdinstvo i sada se trenutno bivalice nalaze ovdje. Obezbedili smo 9 odraslih ženskih bivala, jednog muškog i naravno 9 mladih teladi. Pre svega, također, pored ovoga razvija se i jedan vid ekoturizma. Bivali su, da kažemo, lepa atrakcija za ljude, tako da cenimo da će ovo privući dosta ljudi. Pored toga možemo reći da je isto ovo jako lepa saradnja sa Vojvodinom šumom, zato što pored ovoga mi obavljamo jedan vid monitoringa. Tako da ćemo uz ovih godinu dana svaki mjesec dolazit ćemo zajedno sa kolegom Miroslavom i radit ćemo monitoring ptice i onda ćemo moći da vidimo kakav uticaj bivoli imaju pre njihovog dolaska, tokom njihovog dolaska i nakon i kako se stanište obnavlja, koje će se vrste vratiti, koje će postati češće, koje će, na primjer, vrste nestati. Tako da kažemo da je ovo poprilično jako bitan projekat i za društvo.